enage ga hame bahattagen e walitan enage gaage teriya mege teriya heremu medani igarasi vilatuka dostake korin higadiya hagigi kamemni hagigi hadisa enni firukifa wesedana madangai ehawas warak ajab koronikom gaku denna de ms kamennu enage gatere wali mehereni toonukon hori wali heremu mennani ene kan ms kamennu e duniya gawaha etsaka mure kitamme warugada kitamme baawar jinninga lashkar tan emihaga dos dubala ngakam gavies emihaka devene evves gellume nonnan kan algon mena ekigende bes makhluqa kan Allah subhanahu wa taala gandi huwa ko dogen hada kerena kam eru ekan safen noyadi qiyamat do narakawanta werinna suwal kurawene ma salakakum fi saqar kiveken heyete baami narakaga tere ella aluni munafiqunnan emme baru emme udagu denamadaki ei bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istana bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ramadan mas awmuge hamas duwas korin salafus salihunge bekalon e ramadan maha baddal veto dua koramam gendawa adi ramadan mahaka baddal vejjekam gawaanama kuriyamin hamas duwase bekalon dua korawa e ramadan mahoga e bekalon korawa alukantatta Allah subhanahu wa taala ge hazratuga qabul wegen dafada alukantatta ke kamuga veto a dehen kamun alugon men wes mi ramadan maha alwada kiya eruga alugon men visnalanje mi ramadan mahoga alugon men kuri amalta ki Allah subhanahu wa taala ge hazratuga qabul wegen daane fada amalta ketto ramadan mas pettunge kurin alugon men iman teri kamuge gotun ehuri halatabure rangalu halataka ramadan ma fahuga gosikam gawanama ei alugon men ramadan ma faada kuri kamuge alamate mi ramadan ma alugon men fenna waran ufaveri manzaren ei miskittahuge jamaattakum mistakum ginawatan aamu gotegga miskitan arawaravre gina mi miskitan aratan adi namaattak avves itora samalukan digen farwaten kama ko koramu annatam jamaatuge namada firim bekalumes warabada farwateri wata mi algon men fenna waran ufaveri mansare adi haasa gotegga fatis namaduge jamaatun aamu gotegga waran madu mi hakunoni hazirwa jamaaten no henne kama ko ramadan mohoga war gina mi hum mi jamaatam ves farwateri wakam mi algon men waran ufalaaya ko faha korave kam hama eya ekko mi ramadan mahan alwada kiyar algon men niyek gannanse ramadan ma fahuga ves ramadan mahuga algon men mi namataka farwateri pada ramadan ma fahuga ves mi namataka farwateri wan jeheka pahu zamanu galamatege gotum ves mi namataka farwa koda kura mi mannane kan Allah subhanahu wa taala wani bayan korawaka ekatun ekalaange wahi korawafani fakhalafa min ba'dihim khalfun yalafa salih jil takafawga baykum mi hungai pahu zamanu ga annane bayen ebami hun kinato kammi korani adaa'u as-salah ebami hun namadu eli wattaba'u ash-shahawat ade ebami hun shahwattaka tabawi ekamuge natija ki kobato fasawfa yalqawna ghayya ebami hun narakage ghayye kiyunu wadi ga teryan ella levgende kade algon men shahada ki kam gawe salgon men ge dulum la ilaha illallah ge de kalima ki kam gawe salgon men na muslim namek kiya islami mujtama ge tere galgon men akam gawies bodwege akam gawies mi namadu taka farwa koda kofi kam gawanama naraka ge tere algon men bannan jehi dana kam mi algon men warabada samalu anje he kam qiyamat do narakawanta werinna suwal kurawene ma salakakum fi saqar kiwegen he te bami naraka ge tere ella aluni qalu lam nakum minal musallin eba mugemme furtama jawabaka wesmane timam menna kimi namadu ko molul bayennone ehmi namadu taka farwa koda kurumuge sababum emme furtama sababaka wes e sababu mi bayan kurani eba mun narakaya bannan jehun sababu tattele em nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fani bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku as-salah faman tarakaha faqad kafar alaya islam kama kafir kama demeduga wa faraga kiyei e demeduga wa huraha kiyei namade muslimetto nuwata muslimen nuto tafaatu kodde kama kimi namadu kamga nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan kurafuni faman tarakaha faqad kafar e namadu alafi miha kafir wejje nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kurafuni mi alugonuge amilla bahenno mi alugon men e nabiyegge nabi kaman iman wegen tibi alugon menge nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekale faanu hadith korawa kawa bas kolumi mad aam gotegge aharuge gina dostega mihum emme madun jamaatun fenna namadoi hadith namada kimi mi namada mi ramadan mohoga alugon men farwateri pada
Ramadan maha fahugawas farwatiri wanje kan algon me dannan se e nabiya sallallahu alaihi wasallam mi hasa gotega fatis namada adi isha namadu faha korwa hadith korwa fani athqalu salati ala al munafiqina salatu al isha wa salatu al fajr munafiqun nan emme baru emme udagu de namada ki ei isha namada fatis namade law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa ede namadu gawa ajura thawaba darumage kinakam mistakonna engenama tasawwur kollevenama la atawhuma walau habwa mistakon ede namadan aihe firukifaves ede namadan aihe ehaves mativeri thawaba darma ajura ibulibigende ehen kamun algon menna warabboda mi de namada samalu anse adi algon menna mi thawaba darmaga mativeri kan tasawwur kollevene fatis namaduge ihuga mikura ihu sunnatuge derakwa sabe gotum es nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis qura fani rak'atal fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha fatis namaduge ihu sunnatuge gotuga kolleve derakwa vesei duniya ga waha etchaka bure hewkam bodu derakwate adi ehen hadis takun algon men engende farud namaz tawge ajru ma boduwa ka sunna namaz takabure ema mi sunna namaz kimi duniya ga waha etchaka bure hewkam bodu derakwata bandam kobato adi farud namaz mativeri duniya ga waha etchake gunawani maiki kuda etchanno huriha emmen atugawa huriha rufiya faasa rufiya dollar mehin gosa kiyana kamenne rana rissa adi duniya ga waha huriha agubodeti bintaka mi huriha etchen algon me agu kollammi mi huriha etchaka bure agubode emme reegge kolla fatis namaduge ihu sunnatuge derakwe adi evvure mativeri wegen ve fatis namaduge derakwe mi algon me warabboda samalu kan denje kame ehen hadith egga nabiya sallallahu alaihi wasallam algon menna bayan ko dewa fani man salla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah fatis namadu jamaatuga ada ko fi miha ko emiha evani Allah subhanahu wa taala ge rakkateri kamuge dashuge ekalaange miha rakkateri korabane ekalaange rakkateri kamuge dashuga efada miha vani ade mikan algon menna kiya devwa fawa bay mashaykhum mi ge teren algon menna kiya de vibaha kemi ingresi vilatuga dostake korin higadiya hagigi kamemi hagigi hadisa emmi ingresi vilatuga jadu hada awulun mihe emiha mi jadu hadani mi honnan agubadu ko ticket wikkage ena kariya ena hada jadu wala mistakum yannani komyakas enan hiteri wanguna enage assistant ge gotugo honna miha mi kura kamaki tuunu walitake naga walitan ena adimala mi ukani enage ga hame bahtagen e walitan enage gaage teriya mege teriya heremu medani warak ajabu koroni kom ga ko lenna de ms kamannu ena gatere wali meherani toonu kon hori wali heremu yannani ene kan ms kamannu e misrakunna warak haran kurwa fada jadu kam mikam wege midani agubodu ko ticket nagagen e manzar balam mi hon e baade komme kasmi wagota ki faregga ena mi jadu hadamu mi kamuge medu terega wani kon huriya walitake etabawar walitake enage mege teriya heri fahutta muslimaku mu'minaku Allah subhanahu wa ta'ala iman wa mihakum yannani hingamu ene agata annani kursi ayatul kursi kiyamu yannani ayatul kursi kiyamu yannani waki hisabuka karum kinataw me wani kulliyakan hosla fa ekkala walitan hari foritanu leyanna me fashani emiha wagutun ICU me gende emergency ko wagutun ekkala walitan hari foritanu e kurin evs kamenno ehenekam ekkala ayatul kursi kiyamu amiha waki hisabuka karum awmu leyanna mi fashani wagutun e jadu hada miha emergency ko ICU me gende wani eta dohegga ICU ga farwade me bebeni ade kommekas mi jadu hada miha ki mi jinnin benu koggen sihuru hadagen mi hunge lo macha mi dalata dakka mi ayatul kursi kiyamu miha koyama mi wagota ki ekkala enen ehi teriwa jinninta duwa filani enen e meyan walitan nuheri mi honnani jinninge sababu ebe jinnin doradiyama wagutun walitan heri enen ege zaham mi annani ega hagigi asar wene mi korane jinninta duwa filim kommekas mi sihur veriya jadu garege gotuga mashhur fawa mi sihur veriya bali enduga hospital go ovegen eta duhe masaka kori e ayatul kursi kiyamun a miha ge dostu bala eki faharu matin eki jinninge jamaat fonan jinninge teregawa shaytanun ge hitarikam beenu kogge mikam mi korani mi jinninge jamaat fonuagen ekkala kursi ki miha ge dostu bala eta farak eta gotaka masakata kofani komme faharak wes jinninge jamaate jinni shaytanunge jamaate ekkala mihaage dos duwalam fonwa komme faharak wes e jinni nakamiyabega miyannani ayatul kursi ki mihaage biskala kamen noe
ei ki vegento badadar komme fahar ko ismi jawab kamena nikkame e ayatul kursi kiyamunga muslim mihaya ki ei fatis namaduge jamaata rakkateriwa mihike e nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis ka wasas fa fadan man salla subha fi jamaatin fa huwa fi dhimmatillah fatis namaduge jamaata rakkateri wejje mihaya wani allah subhanahu wa taala rakkateri kamu dashuge e ekalaga miha ko rakkateri kurawa ko gawana kitamme wargada kitamme baawar jinninga lashkar tan miha ga dos dubala ngakam ga wies emiha ka devene embes gellume nonana kan algon men ekigende mi fatis namadu ga jamaata rakkaateri wegin algon men liben way mativerikam algon men liben way rakkaateri kan duniye ga wes adi akhiratu ga algon men ehekun evre ma mativerikam algon men tannje em ramadan maha alwada kiyar algon men mima hoga mi ramadan mahoga fatis namada di heni hen namataka e namato ga jamaata ka rakkaateri wi fadam kuriyangen egar masdo hogos e rakkaateri ba algon men yeganna gamche algon men kiyebes halegga fatis namad mi ramadan moga ada kurma fade hen namad wes mi ramadan mo ada kurma foga eid duwa eid namad kurma foga miskitu ge tardan imam mi hat dinama foga miskita kuriyangen egar masdo salam kiya beka vegenwan egar masdo miskiton chutti naga beka algon men embes halegga vegenwane ade me fadan algon men ramadan maha alwada kiya ruga algon men bisnanje mi ramadan mo algon men mi hodi sawaba dharma gelligen daane pada gotaka kuriyan annango dosto galgon menge amalta battan kogen noanakam fituri edaki allah subhanahu wa taala algon menna deba fawa war mativeri niyamatikkan algon men dannanje ade niyamatuge beenum heogotuga hifa e niyamata kufurweri noa bekan algon men waanga bujhe nabiya sallallahu alaihi wasallam madina hijra kore viruga madina ge ahulwerin deduwa he fahaga koramande deduwa hegga ufaako kulimaja kon eba mihum faha kuramunga komme arko stakuraarwan pada kotaka faha kura deduwa hebe ehindu nabiya sallallahu alaihi wasallam ebe kalunna mi hadith kurabani e deduwa habbre ma hewkam bodu ehen deduwa hen allah subhanahu wa taala wani devwa fe eidul fitr wa eidul adha adha idduha adi fitr eid duwas mi deduwas wani allah subhanahu wa taala muslimunna devwa fe komme aharak takurarwan pada kotaka faha kura ehme meha hisabu fettige muslimum faahaga kuramun anna majakum fa faal kora dedu hege gotuga mide eid dedu asmani ramadan maha alwada kiya fitru eid algon men kurimati lairu mi eid dohuga ekalaange angawa fawa gota fa faal kora be kan algon men wanga buje algon menna maja kura vidana ufa kura vidana adi ekamaki eid dohuga baroli fawa kame hen namaves ekalaang haram kura wa fa kankam duru heliwan algon men bisnam buje allah subhanahu wa taala algon menna niyamate devvum e niyamata kafir wa be kan vegenwane ekalaange wahi kura wa fa wani la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lashadid tebam timang idahuge niyamataka shukru waribakam gawana me niyamataka iturko dewa hoshime adi niyamataka kufru wari wejkam gawana inna adabi lashadid dannasha timang idahuge adabu gadafadawanta wegembe mi niyamata wesalgon menna shukru mi niyamata algon men shukru waribakam gawana mi niyamang itur thanawasugen dana kan dannanje adi algon men shukru waribamo ekkibawe e niyamata algon men libe hidu kufru wari wejkam gawana inna adabi lashadid timang idahuge adabu gadafadawanta wegembe ekalaange wahi korafoni wayfar mihum bune ole bahen ei miveni kame timam war kurahi ba kame ke kiben he kan harame buname ade algon men dannanje shaytana abada salgon menna haram kankan nuba kankan allah subhanahu wa taala nahi kurafa kankan zinat teri koddenakam ei war kurahi ba war riti ecche gotuka abada dakka ekaman insana aragannan pada gottaka e insana waswas digen edimalan insana gendam e shaytana masake kuranka algon menge bappa adam alayhi salam ekalege faanu swarugega bihindu ade ekalege faanu abikabalu havva alayhi salam swarugega bihindu e shaytana assa e iblis assa ede kambalunna ve sama waswasti swarugega allah subhanahu wa taala ede kambalunna keun hudda kurafani huriha mewataka gasdaka kun emmaka heffiwa ewagutu shaytana as mi waswasten eki faharumatin eki gota huriha e tanawasegen wa huriha kankan ekanka dokolluma foikala haram kureifawa emme gahaka mi focus kurani mitimalan insana genda mi masakke kurwani shaytana kommekas adi e kan zinatere kodde adi ekan koffikam gawana me ege sawabu liben huri faadata ves e shaytana visnade e shaytana gunamunga ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin e gahum keon allah subhanahu wa taala manakurawa fa mewani illa an takuna malakaini e kaafikam gawanama
tiya de kambalum de malaika bekaluna vedana tibe aw takuna min al khalidin nuata abaduge abada demiti bena bayaka vedana tibe maru menne bayaka vedana tibe hadi evaruni muni kino waqasamahuma inni lakuma lamina nasihin adi shaytana Allah gandi huaka bunamandie Allah gandi huaka mebunani timanne ki tiya de kambalun nawa nasehetteriwa heolapa nasehetteriwa mihike ero Adam alayhis salam ka engi nolava embes makhluqa kan Allah subhanahu wa taala gandi huwa ko dogen hadan kerena kam ero ekan safen no yadi e Adam alayhis salam e huwa ta kurma fa eta dohe waswas ta kaffoga e hudda kureifa wa huriya kan kam hutta e gaha dimala mi shaytana ga waswas ta sabam midani e mi adu salgon men dannan je shaytana ga masakkat ta honnani bifadan kam algon men nan halal kureifa wa algon men nan hudda kureifa wa kantatta war ginaguna ehne kamako e shaytana abadus haram kureifa kuda kuda madukam dakka ekan zinateriko ekan koggen libe faadata visnadi ekam durheli wayima libena gellunta visnadi gan insana e nuba kama dimala gendeweto shaytana abadus algon menge sikundiya waswasta denakan algon men dannanga buje e mifada kankam algon men rakkatere wanga buje Ramadan maha alwada kiya fitru ida kurimatila algon men samal kan devi kame mi eidu ge kankam salgon men ekalaage hudda kurawa fa uta kuriye kendi makime adi hame fada Ramadan maha alwada kiya shawwal maha algon men kurimatila algon menna kurimati wane anek kamakimi shawwal mahoge haroda ade algon men Ramadan maho 30 duwas nota on 30 duwas roda hifuma foga shawwal maho ituru emme hadwas roda hifagen liben adur nabiya sallallahu alaihi wasallam wani bayan kara algon men emme danna hadisen ei man sama ramadan thumma atba'ahu bi 6 min shawwal kana ka siyam ad-dahr Ramadan maho roda hifuma fo shawwal maho teren hadu roda hifakam gawanama kana ka siyam ad-dahr nemi hekumuli ahardo roda hifade e mi algon men danna kame hen namo es hadan akollu muhim kame minukuta ki ismi shawwal maho haroda algon men hifam mi zehni suwalakun ukadidane hama sida Ramadan mas nimma fa vidigan to ade vidigan hipon ei emme molu ituru ben emme awahan ekan kon nimmalon ei ekan kamu goyen emme molu ituru goy e namawas hadith gas fa wani sittam min shawwal moge teren hadohe garode hifafi ahme gmane ki shawwal moge teren komme hadohe ga hifikam ga bes e sawaba dharma ajur libigan danakan alugon menna ehma shawwal moge fette kolo goy fes medu teren ifes nime kolo goy fes bahala ga ek dostam matin ifes eki ekachaka hifikam ga bes shawwal moge terega hados rode hifafikam ga wanama e sawaba dharma libigan dan adi am fadan Ramadan moge roda tak qada kuran je pore mihakam qada roda tak hifomuge kuriyan e roda tak hifikam ga bes e thawaba dharma libigan dana kamuga bayin elmani bidalu foni hen kamo miya salgon men samal wanje kam den ha hisabu mi bay mi ho sawal kore den kom hen kunu lazim kamen hiye e roda tak hifomakimi ade algon men deenu ga hunna kankan kuramani ki ekom hen wajib ka beem ekan nukurima faafa ele halate ga ekan jenu algon men faafa libe ekan tatta ekan nuko dokalum faafa libe ekan tatta ekan nenu algon men kuramani ki algon men haroda nu hifima ei haram kam kan noedane haroda nu hifuma ki hene kamako e harode ki wajib roda ta kan nuwi kam gavies ei war mati verevigama sunnate hifaga liben ajura ki ei war mati veri ajura he ekam rakkaate riwan jehna kan algon men dannanse nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalek pan ga sahabi bekaluna kame bayan koddewa e bekalun kurawa suwalen no ti wajib he noni sunnate he ti haram kam he noni makruh kam he wajib vejja ati mame quran me mustahab kam vejja adi bahtashe isnadar shedene e bekalun misaluga vidalwa bahen me ki kame fadan haram kamet tononi makruh kamet haram kame vejja de masale nete ti mame ti kam dur vedana makruh kame vejja adi koda fursate deshe mi kiyen e bekalunge kankan honnawa gota e bekalun naki ei nahi kuravija haram kamakas makruh kamakas ekam kam durheli babe kama kuran ekame goy mativeri kam bayan kuravija emme awahan ekam awasya ganna bekam sahabi bekalun begen gosfani ehma mi algon me seokan kamuga kengolen jehne usulaki ei wajib vejja e qurani wajib nuniyamun adi kitam megina thawaba dharma libnas timamen natikam nuwane bune du kolon ei emme saadegga heokan kaman awasya ganna mu'minunge usulaka begenwan algon menge diriyolunge huriha kamen gawas shawwal moge haroda gawas adi ehni hen eki mustahab eki algon tattaw gawas adi enu kan kam gawas mi Ramadan ma alwada ki shawwal ma kurimatlar algon men visnalan je kamen ade adives algon menna mifada kotaka visnalum wargina muhim kantattan e bahuri algon men Ramadan ma warginan adu ahane hadithen ei roda verinna rayyane kiyunu dorkol libe wahaka
rawda verinnatta ka Allah subhanahu wa taala khasa korwa fawa dorkole swargega dabba fawa wahaka ade mikama behegatun ilmani vidala fawani rayyane kiyunu dorkolaki swargavantaveringe tene roda hifa mihunnage khasa kore fawa dorkolaki mi hagigatuga sunna rodata hifum ginakuri mihunnawa dorkolaki enune fardu rodata ki mi algon men emmes hifane chenota hifa majburwana kama muslime vejje yamu e shartu kurihama huriya muslimu ves එහෙම රය්‍යානේ කියුණු දොරකොලකී ඒ සුන්න රෝද හිෆුම් ගින කුරි මීහුන්න හාස කොරේ පවා දොරකොලෙක්කම් ගා ඉල්වනි බයා කරාෆනි එහෙම රමදාන් මහා අල්වදාව කියා කුරියන් ඔයින් 11 මස්දුවා කී ඒ රෝද හිෆුම් සුන්න දවස්ත දෙන් අනානි ෆර්ද් රෝද ආමුගත කන හිෆාන රෝද මස්පියවා එහෙම මිදවස්දාව ගාලුන් සුන්න රෝද හිෆුම් වෙස් කිනකොම් ඒ රය්‍යානේ කියුණු දොරකොල හාසිල් කරා බේකම් වෙස් වා මසක කරන වජේ ආද දුආය කී අලගොන් මෙන් එම්මෙන්න කී වෙස් රමදාන් මහෝගේ හේවකන් ලිබි ගන්න බයික්කම් ගා දෙබුම් ආදී අලගොන් මෙන්න කී රමදාන් මහා අල්වදාව කියා කුරියන් ඔය මස්තකා කුරමතලා මේ රමදාන් මහෝ අලගොන් මෙන් දස්කම් උගනු කන්ත දෙමියොන්නාන ගොතක කුරා බෙක්කම් ගා දෙබුම් ආදී අලගොන් මෙන් එම්මෙන්න කී වෙස් හේවබස් අහා ආදී හේවබස් කබූල් කරා බෙක්කම් ගා දෙබුම් වසල්ලල්ලාහු වසල්ලම අලා නබීනා මුහම්මදි වඅලා ආලිහි වසහ්බිහි වසල්ලම් وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته